Polako samo. Kakvi ne žuri mi se kom strudica desetka malo. Ili ima tamo možda lakše? Pa može i ovdje stiš, ovdje je možda lakše da dođeš na Treba ovo. se čizme obuti oca. Neće, evo tu, polako sam. Ovdje mi je bolje da ga ne držim tamo na silu prema granju. Evo stani na ovo. Ako uspe, ako ne uspe, ne uspe. Pa kako neće da uspe, ima da uspe. Jevi ga, svako se otima za svoj život. Nije prvi put, ajde ove godine nije, ali... Pusti. Moraš mu popustiti malo, Joco, moraš ići ovdje dole. Ma jok, spustio. Orga, dječji bog te vidi. Popusti mu najlon da povučemo. Ovo je tu živonce, sad ga ako si otkači. Nemoj da se otkači. A moraš ga izvaditi sad, jebi ga. Samo znaš šta moraš, da mu namestiš drill, jebi ga, kad krene tako nazad da izvuče najlon. Evo, može onda, čekaj. Joco, to ti kratak me redovi, ili a? Neka doće on do kraja. Mora on doći. Ne Joco, ništa, dok ne digne glavu nemoj staviti. Gledaj smo na ono ode. Malo glava kad dođe gore. Kad budem ga navukao na Meredo, onda. Joco, budi dole Meredo. Sad. Bravo, majstore! Sad. To ima 12 kila, bo. Komšija, kako ste zadovoljni današnjim danom? Ovo je... Čekaj, pustim. Nemoj da pokriješ Meredo. Brate! Joj. Meni je dosta danas. Ali vidi kako je udica motiva. Da, to je da vidiš ti kakva je mala udica. Moš ti, evo te sada. Da se pivaj on. Komšo, šta ti kažem? Ju, tata. Jevi ga, pečena riba. Jebote koja je komadina. Evo vidiš.